bossing Omina ya utifo. Asa hon kodome obi kru. Dia rade chiri kura ankono no. Dia rade chiri kura kase kura no wayan. Ebisa wo se wo ama me sai wiase. Yes. Na mo baji dia ewiase. Enti ye time we don't curse. Ipanu adumti. We don't curse. Now kura mfi kromo. Wo yan kanya sa dia nya wasam. Enya wasam so kodome obi. Because the members won the nine so so ya boss here. Omu ya utifo aten then so boss fo. Kwasem pa. E true. Nana ewiase Kristo fo kwa na ya boss kese. Enia. Say ya pomom ya boss kese ya Kristo fo. No correct. Because me jina hai. Me ne rich jina hai, brajo mu jina hai. Na say wakofo oba. Eye fari man say ye nim ne say oya sofo ayi asokwa branch no kwanyim oba. Say fast ko. Ti dia baba ne say o me kwa ko yiegu. No correct. Fast ko. What I say? Yes. Say see am no den me kwanyim me fere. Enti me kwa ko yiegu. Fast. Yes. Enta Kristo fo eya boss kura che wiase fo. Fast connection na sabet no sen yem ye ya. Enru na mo no. Say say nsu ni mo jam. A form of abortion. Papa, I'm telling you, sisters and brothers, Simon hunu kro no. Simon hunu kro no. Hey. One of share mo je di bim go. Ko sa kro ni mu. Kwasem. They are going to that town. Yeah. Any pan is unti. I want to say when I dore o se nipa be ka say. Enti wa kodi ewu. Ba wo tell say obi akobu obi tu o say ka. Aye. O say condemn no. O say dinatam. Enyo ofan wo ye say David. Oh. Sister, and now Nyankopon asam na ya me beka no. Me say, "Uba mama fra me, e me bom abaso." Hia boss body bi. Me hia wona wo kasa me fa Yesu. Aye mi wura. Adna ye mi wura na me kra nkwaje. Because e bi ma fa to mo so okrom asa wo de e din no mu pe. Enti konfo ba radio so obefra no. Malam ba obefra no. Sports do obefra, money so obefra, prison obefra. Do obeba bi obefra ni din na wo pe o. Anya nkwaje no pe masa menimu ni twaka bia don call me. Ye peni paso meti Yesu ni. Ene de hia. E bia mo yes asida kola se bebre ya portion ni bi. Bebre the condom for man. Yes. Bebre numa no nu ahodo. Ye nyina ya udifo. Papa. Edani be ye je. Edani be ye hupa. Edana Yesu betra na inwa mu no. Awodano ebeye je adanu beye je adanu beye hupa adana papa ni betana yinwa mu no awodano ebeye je adanu beye hupa adanu beye hupa adana Jesus betana yinwa mu no awodano ebeye je. Sister, what did Nyankopon atam for the first place? Every say sanka wo maame edi wo hu hie hugu ya. Ka wonti ase. Ka wonti ase. Wodi adanse yesa. Kanya ne sa da no ne ba ma ne koda ya. Enti what did Nyame atam in advance? Yes. What say tue Nyankopon no asama no. What say Nyame tiri mo pon kwan. Amana mbem. Dani be ye je papa. Awudifo. Wonu odi ewu. Ebe kosa ma ne hunu kuro ni. Yes sir. Me kan wade so no kra tero ha. Se sister na wo tie me no. Wa ma won sa so. Na wa confess am pema nka wo bone. Na mo de me keka ba woni bi ehu kra wo mu ni se. Apam da ni mu no. Yeah. Papa bi e fele David. Erade don. David erade don. Yes. Oso ye na koma. David ko ya boss de na to no. Swear no. David ko ya boss. Erade tay ya na ne bu fie won timi ntana. E no so no mo di for call ne nchen. Yina ten. Okoyi na ten. Sa boni na wodi ni moja na ochiagu no. Sa wanhwe ya rode beto no. Awusafo, munim de David ye wo je ne mfonso otum. Before ya dey abortion ba ko ba ye no, wo ye 7 days dry fasting. 7 days dry fasting. Abortion ba ko. Esui pompaye because onu aka se ni pako ni sesi kunu. Yeah. Ento bia odiawu sa ni pa no wo sewuo. Me busam se kuro ma mate se obi akwate MC na kokuna na ya tini pakwa de na de bayan be dai no kra ya se ya Kristo for se den bayan fa na ho ncha ye be kunu enti me person me catch us awudi
Dabi. Boni bia ya boni. David ya 7 days dry. Esu perade chaw. Esu go rase rade huni mobo. Ewade huni mobo. Ewade huni mobo na rade huni mobo. Eno tie no. Eno fa kra ne kra. Yes. Because no kum nipa. O kum brani mu a. Because of a konoponinti. Konoponi. And a martin. Etimi so mu mansa. Edo mu hospital e ko tunyin sayagu. Jesus have mercy. Enipa ena okutuna guhie ni mutagu. Wunsuro Dabi. Na me gina yakoko kura mi ntwa bi ti da. Nsurompo. Mi ntwa akoko ti da. Nsuro. Na nkanto mo da sani nipa. A mi ko hie ni mutagu. Asa betena sori dam mansa nka. Ai. Asa me tu besi na. Masa, aja enye ije. Asa se Christopher to. Abosi ha. Last week me be kan se mi wa sori dam se mo kan ya. Police ni bi wo krom a. O Kumasi. Wakofo young girl was in a pet. Adede na ne na da. Ama ke na nyima. Police ni na tata akra na se titun ko yin nsen ni. Eno musa kan ho. Wadede na am na ko yin nsen na to agu. Yes. Se won ko yi. Akwan so de kan man sika no ko ta kwa mo sa san. Second one man 5 million. And o call doctor bi ho. Doctor ne ko no de panie wo ni yefunu. O wo ni yefunu panie no mo man dan dem. So one them for 3 days. Was what that day anymore 3 days. So say I didn't pay to secretary. Pie. O we na ne nine across. Hey. Akwa ne ba di moto. Was one timi kra no dwalim. Aloko wa cross ne nine no. And on the took us out timi international so a cheko ahira. Je say why secretary. On timi international just what down. Would you for ready diagro? For ready diagro doctors are abortion a concert wo nipa wo man sika Oka ho. Yes. Wa wo kire ne kwan ba bi ye bi no oka ho bi. Doctor wo ye oka ho. Hey. Nurse wo so mo ma mo ye oka ho bi. Ansa na nipa na ono ada ho no. Enye nipa ba ko na ye. Folly. Mo ma yes, a folly. Ti sa me kwanye mo ba. Na say rich mom advice, say me ganye so ko yi mu a rich ka ho. Yes. Na ye wudifo. Me and me man sika na me ka ho. Enti doctor sama ko school a enipa na mu kum won ha am robbers ho yam fa won fa so cha mu 10 times. No kre pa. Am robbers ho mu kutatuo ejina bonten e kum nipa no. Omu ye best doctor sama ya abortion. Na nya dia ho beto da. Masa obi o hwe mo jagu. Obi o hwe mo jagu unya ho toda. Because apam dada no. So obi hwe mo jagu a na sinabo. Ye tini sinabo kunu. Na Yesu ba apam from kra de wo se o kire wudie enu nti ema unu ubumpo mfu nua. Yes. Okay. Wo de kai Matthew chapter 5. Verse number 21. What is our set the phone say eniawu. What it? Mate say waka to the dada say ni kwa so ye dey. Ediawu. Udiawu. Obiala obediawu no bedi atemu. Enti ni pa bi obediawu no be dai. Bedi atemu mu fo. Obedi atemu mu fo. Na me de me semo say. Na me de me semo say. Bia bufu ni nua no. Se obufu nua kra keka. Bedi atemu mu fo. Na se me bu afu rate me ko bu nsam jam. Na nkantom wa koyi ni zagu. Ai. Abufu keke oso be ko bu nsam jam. Nkwasem. Abufu. Na nkantom munta ya shiagu. Ero so wa je ne list ni nipa omu ba. John chapter 9 verse number 1. John chapter 9. Your time no John chapter 9 verse number. Sha, se woni mawrade a ena me kana trew. Abusuafo, ebrenye late ma ho. Oda so wa kwanya. O se de onu ne ho. De onu ne ho. Yes. Na wo pam e kan no. Sofo, maja pon. Oh, sofo, maja confess ma wo saso. Efisa papa na ye ni diri no. De yam ya na se asofo ni mpagya urade ma ye hu se de ni hu sitia. Yes. Ba Satan ena ye sole a ye boni tuo. Ye asofo ne ye da ye hu odi. What I say? Anything I did that you know signboard so no. Yes. Ye yi ye ho kire. Ye kan sama ye hu be ye nipa ni hu. Yes. What I say? Ye kan sama ye hu be ye nipa hu. Ano ni ye. Ana obi atutwi nipa ko na afa. Yes. Ba say ye pagya urade am ye hu sesa de ositie. Na poni akatua ni wo wo. Oh. Ya mani pa hu no.
eti nipa no ka so be boni dia na ne yam sese no ba ka se nyame ntia wo ka na me ka to sa ha Hebrews ka se wo se Nyankopon ne nsam hia ehu me ka to se Nyankopon ne hu tia bonsam 10 times no kwa sempa some be say ni hu awusafo amfa boni ni agro da suro boni change ata suro pain jata sisters and brothers asofo ne sofo maame and so ne makoristers very enti makopo jambai my boni eye yes monko sele boni fate yeah monko so mo rale so yes mo se to so ko ye mumujo enko yes sister moko tumu janaku e mo jane buo watifi o pa e buo watifi ba bia ko bia woni me nche na nkra ye nkra mone no so chire nkra no mu ye papa no nkra na ye papa no didi kan no mu ma ye ye tu mogu what did I make am okay ye tu mogu alutina ro dia domi wo ye funu mo mana aka no tina ama no obi na papa no because papa na wo ba no wako chie na gu ente ro na say da domi wo ya be show ye mo house am we da mo check obi o tu abortion go ye bia o problem no kre o problem house of mama ba ko no te say nchira no wo ka wo say ro di chira no na ne ma no yi wo mgu ye no wo say wonya be 15 years ne ya ka ten say nkra no mo 15 years okay na me say doctors be ye mo papa bra uni doctor was assistant consider nurse uni unya nurse was assistant consider abrantia unya abrantia consider boni ankatua ni wo kupa do a chere ndan kwa mo secondum mo ya family planning mo ko to nyinsa ku etine nkwana ye nkura boni because yes ya no me omum ya papa ni nyina ye tu magu ena aka nkura boni nta wo fuma so denfo no elade na aseda ye sa ento mba te wo sa unya wo to da this what be man saso apema ka boni wo fa ukuna chi akonyem udi asie no sister so you wi ase de nyina bi no an confess an kire be ma no say okobo adwama akra ne nya ne ba sister o pass atira me mo wasu nya bi bakobo nsam gem o ti sa one confess an kire okun bakobo nsam gem ya pemuka Job chapter 9 Job mu aye verse number 1 obi ntimi ni otumfo ni asie obi betumi ni yankopon di asie never na bonsam wote na media he ni amofa odwane ayo fine mumusa okotfo so mukose no bi ye mistake boy Yesu die na si wo how seki wontimi ni nyame nyina ni asie yes sister die be tu wiase we no ha nipa be ye mobo no si nipa be nantete say ni frafo yes ye be chari yesen ni ya bobina ni ya kam e bi so be bobo an tefo afra bonefo ho yeah no wi a wasaya bonefo aka because of abortion obey ko school so say school nti sha na ni so be president akosida school nti wo ko hwie mo jagu woni obi a ko jiska duro ye pe no kre di wo ko jiska duro wa ya abortion woni ne ye pe woni amro ba ye pe yes mo je san kremofo no arab countries o mu ti twele patia na mo kan wi npa bonefo o mu ti mo odi yo woni o mu nyina ye pe enka biam anka biam da so bia wudi ni wo chen wo mo because wo kra de wo se wade tiri mu po ho kwan ono kwa de wonya ba asase so wi ene wo kuno enti me se mo kan cha sam kranchankra sasa asam no waka no ni respect ne pa ba say nim so onim tro sem mu yes tibi tina kasa wa domi kro ni jutu nyina look at this na sa de fonya na wo no mu nyina jutu fonya na wo mu na ku dabi kisa wa so le panyi bi te ho na so ye wa so le ba no waka se mo beja so na no wonya obetai simple kra obetai Yesu koto brodoma na odome na se ne sa yene ya ni Yesu woni bra mi dina make kamu se jaya abortion jaya wudie no wanyai na so ba beto de a na bufu da wo so wo be sell what you say kire no ba Yesu ba ye wan domi obia na shefo no kwa kan se obi de udi tutu mo na yan kokko bra na o se munni mu huma mo yene dia Yesu anome wan domi wo be hwehwe de wajira ya do ba ye si na bo ebra no no o ka tane se ha masa mama me domi ni po mama me say oba
Sheye boni ya wo ye me de che wo ne ko na me nkoye biem wano totofo na mu fu amesumi mu fo ko mo amugina wa so nya boni da enti sa wote se ya pokromfo na akobuni bia na sa no bi patena nya no ho de ya munna mo ye pe yes ebo no wato abo wa ho so ka se wo mu mukum so de ni no Erade nchi wo kan wo ya boss da wa na erade atwia wo ka so ka bi dia no wa po ho dua eno ti na ya bere no yani ye po ye ho dua yani ha ne tom ye ho ka na na ya crosso because of a boss wo da wa wo ye ho sa no sia na nim sa dia na me firi mu aba na nim sa aburo na me firi mu aba wo dia abura onyam ye bro nyam unum so a onyam ya num so nyam ya mbe chia mo kabia wo de mo nsatira bra baji Yesu di yes enfolo maame so bra no wanyam na maame dedewa lesa mama minya da mitimi nya boni ntia urade ebi na Joseph kan no sen maame mitimi nya boni ntia urade da e pare no se maame penu me no meda minya bi da ene nka mewu minya da ka to maame se mama mi nkoya boss ni nanya ni kina mewu se be ma ne fo so a ka tan se won nkoya da abofa no befa on chane kro urade be chawo Panama bebre wo Bible ma o mu ne be ya akesifo jabofa no wo ba no ni pa kora wasanka no enu ti na wo bra no e bi se wo ye die na ye wan pe ene sa bofra no enu wo yegu enti nkra na kan ha o mba ha wo sa just wo command sa so confess wo ma ba ko o so ba so da bia na nkra twa no hia mama ye pese ba fie o so fa ha no mo sini kwan o fa no mo sini kwan abosi no sa papa na ni ye tell preach ni asam o kan e fa abosi ho she o kan di asam wasi ejani mu no omum ya bosi omu bra munya mu kuja mu de bosa won bone sa tetew popena wasi de pa ne tie mu wasi wo tie mu ensi no asa tie mu koso mu ja hwegu yes masa emfa money ni agro enti wanyam na wo tie mi awrade na ma obetie mi na obi da so koyigu sister mentie tie se de awrade sitie ko Dr. Tananda say, ampara minim se de tie. Ampara minim se de Onyankopon sitie. Oda sani beti Nyankopon nim se. Oda sani beti atino Onyankopon nim. Se obeso ni yi anu. Se obeso ni Nyankopon yi anu. Ontimi mu na pemu ba ko. Ontimi mu na pemu ba ko da. Akoma mu nyansafo ni tumi mu. Akoma mu nyansafo ni tumi mu odenfo ne wan. Wan na wase ne kon won so na si ni. Wan na asene ne kon wo Awurade so na si ni ye. Otutumi pompa tu mu. Tie. Wan na asene ne kon wo Awurade so na si ni ye. No one. Busa Nebukadnezar. Busa Satan. Se Satan wa bra vida ya to ne firi soro e besi ne. Unya obesaka. Enso akonya ni wo. Yes. Herod ya mani dore moa. Why na asene ne kon wo Awurade so na si ni ye pe. Mi busa mo mu tie me. Why? And so ma me sanka ofiri moja mo a kan so ne na masase so no. Abosin fuai mon satira. Amen. Ana fra na pa mo kan boni se sofo. Sofo me serao. Lead me. Na me pa mo kan me boni chere ode no nya de so mfiri me so. Aba utiri mu kura keka kwasere Awurade. Yes. She. Yeah. Twaso. Wase akoma mu nyansafo ni tumi mu modefo. Akoma mu nyansafo ni tumi mu modefo. Wana ase ne kon won so na si. Why na ase ne kon won so na si ni ye pan. Me pompa tu mu. Wotimi ya dai. Etutu me pompa. Etutu me po. Mpatu mu. Obutu no na bufuo mu. Wasa Jesus. Wasa twa be police won Awurade betimi apagya sei. No wasa ka butu. Yes. O so sa se free na na ye. Wotimi ya dai. Wo so asase. Wo so asase. Na ne nya so. Ya motia am say Africa si ba bi no. Eye Awurade. Eye Awurade na wo so no. Na wiase wie ne de so be ma abofo for aba. Yes. O mbegina four corners of the of the earth. Yeah. Na mframa no maso ano. Sa no. Afi mframa mobiem. No masa wo so asase. Ai Jesus. Can revision some. Sam Kasebi. Everybody I see. Aba ya wa manipa. Hey. Na mi wo wiase. Awudi asami sui. Mayatai the dano. Mako ni champi. Oso timi woso asase. To asoma mi. Ose verse 7. Ose owiane mpie. Na o sha wiase ma empie. Na ososo nsoma no. Na oye dai ososo nsoma. Ono nko na otre osuru mu. Ono nko a one person.
oso na hata ho so no kwa ne tirem na otietia epoasote so na otimi epoasote ba otia so obeye bia na wanya bi oyebi oba sa so ye bia na wanya oyebi otietia epoasote so wo sa papa we na utietia ne numa sama no otietia ne numa sama no wo sa papa we no so obi so omra sa ase so wasi ni pa ne kwan ani etia Job 34 verse 10 Job 34 verse number 10 Job 34 verse 10 etimu amwotre muntie me muntie me Ghana obia no woni tire wa ha obia wotire nipa bia wotire wa wotire muntie me tia me na wiai empare Onyankopon so bedi asamo na empare Onyankopon Jesus so bedi asamo empare Onyankopon so obedi obedi asampo ne na otumfo ebedi amumuyosam na obedi amumuso te say de wo ya bi no na mom onipa ne yo so ka no otua no na say de obi kwante no sa na mom onipa ne ya so ka no otua no ene rode tia na say de obi kwante no na say de obi kwante no sa no ma ne to no odi na ekoso papa say de obi kwan etie no enti de wakoye no se sa pepe no be ma na to papa bi ne ba ko wia odwan onko wia odwan no mo de beta ekoam ana okache ne ba ne se wanyini enti no de okofi akra ne nton odwan no yes owia no waba ana panyimbone wawokra bone ana akwa no sudwan no sukodi agoro omo bae no obi abesa ne odwan no de ne ko to ko fe no ko busa ne papa busa an se odwan no wa yato ana o se an oko na nche bia ne yato ana o se yato ne sai ana o se de yesi koto no saa no obi abeto o papa ne we na ni makro na buri be no se aboa odwan yakoto yanko wia no saa na pesa me ka kire se de ko wia no obi so be dey abia and I'm telling you say Erade say Onyankopon yensi ne dia atwe na de onipa egu no eno a eno becha enti de wadia makono onko tepe dabi de wadia makono onko buaburo kebe won papa so ba na de buro ba uko hwiai enti wase de onipa guo no sister abosse na waye no onfa ho ni hospitals bi wo kromo ese ho de specialist de mo ya no ai esumbe duru anacho papa esumbe dum kabi saman satira ebra akonya wo wa ye kan Nyankopon asam kira mo say nya no because say aye common do so pa koso boss aye common manipa enti de wadua no eno na twanim so betwa if say wase ampa ne so bedi asambone onye bi da enti onipa akwan say de oni esutie ne sa no be mana to sister ena me kamfo Jesus amount yes ebi obi tie me say say wo abro kire bi wo ha you are crying baby out here ne pejansa ko soro ma me ye wie de number ne betudwa yes fra se ba be siko ne do so obesi rich so confess it chira kan de wa ye ne kamboni ni na confess it yes pamu kan ni na eji bi mfirim pamu kama sugu urade so obetima amansa so aka chere wa de se urade mi odi mpoye ni jesus mi odi mpoye ni fi say wa sam say de okata ne bra to so no onya de anya prom na mom de okano wo jai onno obehunu mobo de okano wo jai obehunu mobo awudi awura de fie awudi awunyom awudi awura nsole dam awudi awura market places everywhere ti nomi adoso wiase nya ye ne edom ye ho ye yawudifo so edom yawudifo ye yakronfo so edom yakronfo yes ndi say duaboni nyina wo so na eba duaboni nyina dane ba so enu ti na wo bre no enya de ho beto wo da sister me kanya me so no kra kire peja wonsa ba bia obi a peja wonsa kasa Erade Yesu me yodi boye ni ena magietum Erade magime fonso atum magedi say mimiti na bewuye Erade humi mobo akwenya ho ma me metu mojagu enya baako enya mienu Erade maso de doso ebra ken ekum ebe no Erade odomeno ena ma wudi odi Erade ma yeseke ena mama me nsaso humi mobo
Humi mobo. Ewade humi mobo. Ewade mobo. Ewade cheme kwa. Ewade cheme kwa. Ewade boni amaya. Ewade boni amaya no. Ntimi nswa. Ntimi nswa. Ewade humi mobo. Ewade humi mobo. Ana me fa Jesus. Ana me fa Jesus. Ewade mi wura. Ewade mi wura. Ana me kra agye kwa. Ewade cheme. Ewade cheme. Ne chiro me din. Ne chiro me din. Ewo nkwa Ewo nkwa ngoma ni. Ewo Yesu Kristo din. Yesu Kristo din mu. Obetra for 0249 0249 41 29 89. Also for the account 0240 730 386. Me kanya me so no kra chiro akwanya na so ho ma sisters and brothers waso obebobo so ntu dia tofo ano obobo no dia bonefusam ano na so sai ni pani na odomo kogu amane hunu krom bible na da wono obon krom yenu yes kro ba ko se frɛ no amane hunu kro amane hunu kro no de wom ayi oja emframa sofre yes jaudie oso ko sese sa kro no owie no so sa ko sese ba bia mayai sa ba bi ne de ho de ho ya somdie kro ho ya huto kro sister akonya da so ho ma wo ti na Yesu be wuye me de nya me din sraw jane na do kra nkwa se Ghana prison kra mpo yesi anu odenya ente se bonsam jem yes bonsam jem wo se ye ja ti se nsuo yeah na oni pa be tware won se oni pa be hu amani wo ma ensi da ke kum he be rode amfa ne ho anche no opa be busa no se onua ne wai obe busa na se so onua ne wai okata se me na mehwe me nua so na o se ko ya wade de no me to ke so besi ne ke asefo ni ahoto besi ne yes eni awu da sister e ma bi ma otiri mu biam je wade di se wade na hwe nipa so this asem ni dia ubenya ho me amakra asase so de etwam na tia bi o ye twam na tia bi ena fie ko nipa ye kosie wo mo doso ko hwe mo tere ko ayi bua mu semu enipa ya hayi tese wale etina ko nipa e besi last week enipa mu sie wo ho no that doso people are dying enipa sister unim da wo so e beduru so entu nkwaje nsada yes ema branche bi na ada o ema kom na ada o ema sikani bra na ada o ema akono na ada so wo problem akosofo ka cheze sofo akono ha me deliver me free na me nya hoto yes Mary Madari Yesu deliver ema ni nya hoto Mary anko bata ma bie ma sister so betimi aye I'm telling you ena no wadom bre ena no nkwaje da dwane free wudie hu enhwie moja hu da biara da na me nshira no no kese wo Yesu dim amen. God bless you Dana, God bless you. I don't for that was say so na mo ba so akasa wo Yesu dim amen amen.